Ka Thomas Jones Synod College, Jowai, National Service Scheme NSS, Unit Ringkat ka Jia Trailang ka North Eastern Institute of Ayurveda and Homeopathy, NIA, Shillong kila pelong ya ka free health cam ne ka jing sumar ay basis ngi kerpang na kabanta kinong song shnong Mintedu, West Giant Hills District. Ya kandi ka jing sumar ay la pelong ha community hall karyat salya mi mintedu balawan chimbenta na do kilong kemilong kpa kisamla bat kelung ha kasngi jan. Ya kinong pang lapit benia ada ka Dr. Samaya Papia, lecturer homeopathy, bat u Dr. Merigang Mishra, lecturer Ayurveda, ringkat ki prangut ki samla interns bat samla puli kandi ka shlam ai jinghikai ha ka jidon lang u principal ka Thomas Jones Synod College, Jowai, u Dr. DG Lingdo bat kinong hikai ka college. U Program Officer NSS Unit U1D EH Lamin, ulayat ho baya kandi ka health cam la pelong shibenta ka special cam jong ka NSS Unit Thomas Jones Synod College ka bala pelong ha ki lights ngi lenter. Ulayat ho haswa ka free health cam kata ha ka khatlay terik bat khatsaw terik uni ubanay ka NSS unit jong ka college kala pelong ya ka survey of youth not in formal education or regular employment ha ka dong lomper tu mi bintudu na kabenta banyet ya ki khana bat samla ki bamlet school bat ye no shiteng por ya ki jingpuli jong ki. Ini yang ke NSS unit yang ke Thomas Jones Synod College Jowai. Depan mani kini program ko list ni po ni chnong mi mentudu. Kini ki list ni program kata tak sedang ikan aduk ka khatle khat so terik. Kini khatle khat so terik tok le kini ka survey ko ongi survey of youth not in formal education or regular employment. The kini ka survey tok ko conduct ha dong lomperto mi mentudu ka khatle khat so terik. Ha ko wa de chimi reta kiwa nongcha survey to nado khatsan snam ado arpa kundisnan de ki NSS volunteer yang ga Thomas John udah dep training ye gini survey de em gi kamwa san paungut dan gini ki san paungut ki da dep siak gi cepok gi ciki yung gisam apok gedong lomperto yo kondok ki gini ka survey da kewi ni jengmut yang ke ni ka survey to yau chem ye kitu ki wa mem he lai pure puthi ne go em lai score dan ne ko lai hi ten ko de e no chite da kata to ga jengmut yang ka survey ko da penmani ka khatli wa ka khat so trik dan ne ka sngi wan ka khat san trik wan to de yo penmani ka ni ka medical camp ka wa ka NSS unit yang ka Thomas Jones Synod College Churup ikra lang wa ke North Eastern Institute of Ayurveda and Homeopathy NIA Shillong di yo ipan man ni ka free health camp ha kini ka dong red salia mi mentudu da kini ka health camp da wan lang u cimenta ini bagi doktor yang ka NIA itu to emi ka Dr. Samaya Papia man lecturer yang ka Homeopathy apa yang ketik institute Shillong kam jo le emi Dr. Migran Mishra woman le u lecturer yang ke Ayurveda yang ke jo ke institute ko em Kenya ko em Shillong da churup wa kini ki student yang ki bagi staff yang ki ko em kam prangut jadi wani penman ye kini ka medical camp ini dong riat salia ha mi mentru da ke jumut yang kini ka program ko penman de ka NSS unit to wa ijo penmani gini activities naga porch kapor hakwa kini le daman ga kam chibenta yang ka special camp yang ka NSS unit ku depan man po gichnong mi mentudu da kini ki student volunteer yang di yok gi chibenta da kini to ka man ga wai ro ga lat iki yo yok ki embenta lang ha ki imlang sa lang da kamu joong i wa ga start ketip him to kut ka dukat ha ki so kon ro mo yang ke classroom dai to peniari ka im lang sa lang ta kini man ga win ke benta ko wa ki khna yang i di yok gi chimenta ta di yok gi experience chibon jaj na kini ka cam ko depan man hi po ni ke chno Ka Dr. Samaya Papia, lecturer homeopathy kalayat ho ba kijing sumar laay kat kum ka jinan kam kipat ba kam tam kijing pang kibalami na kijing kala kamaryang
Kakmilinti bakum kani gajing ai jik sumar anla ban pelong saki weide kishnong haki sngi ki por banwan. Kalapan pau ru gajing songu ya kador barsnong mi mentedu bat ki pajba ki balawan baneshim benta ban pelong ya kani ke program ke bajob. E1 in Northeastern Institute of Ayurveda and Homeopathy. The juk paman bahai kam kini ki health camp. Dai le collaboration ni ki NSS. Le ne ki tuan ki organization le ju le collaboration ni. The paman ni ki health camp, free health check up le ne ki awareness le ju paman ni ki awareness. Yo jing tip ki pejba. Te ki health camp le ju free medical health check up camp kalen hi untuk hidup Chinese henry cita cha khasi cha jentia cha boy kalen hi district na ju 1A te kam nania na Northeastern Institute of Ayurveda and Homeopathy te yele yu tribun jet ki kejut te kam ni kesni ke health camp da yu bun jet ki kejut ni kesni kam tam kam ki kejut kam ni por bun hai ki kejut syndrome ki wa khai ko ki wa kejut sukpo prai pen hier te ki vituan ki kejut yong ki behe le kam ki BP ke chini te kejut thyroid ki wa kejut bun je ki kejut kan thai ki kejut ki wa mental disorders ki wa kejut hai jing perkhat ki vituan ki kejut le bun je ki kejut ki wa yu edwai te yulti wa kani ke health camp untuk ukur kedua ini, ni cekmat le, dah uji paman kami ni biang health camp, hawi tuan kita nong le, mahai ni le, te yuk kenang wa yuk uji rap ikipit ba, kiwa kejut citam, kiwa miu poi cerita cha niya, cha shenlong, kiwa miu poi, kiwa kita men le, kiwa miu poi mau wa kejut citam di, te yuluti di iwan gile ay pen poi hayung hasem yang ki, de wa treatment iki, te Ikhublaya yaka NSS unit yang ka Thomas June College Jawai daiwa chimkia ka paman kam kani ka health camp te ikhublaya ya orang ba chnong yang kani ka chnong mi mutdu yaki nong kit kam yang kani ka chnong mi mutdu wada kani ka lat wada kani ka hall ikhublaya yaka director yang ka niya hila kunjo wada ilat ka permission ka wan hagani ka sni ikhublaya yaki pitba le un bhag pitba yo ini ka sni kiwa kejut citam